ubu noneho muri kwibaza ngo Kidasamura agiye kuvuga ku biki? Ngiye kuvuga ku impanuka ibaye mu masaha ya saa 10 z'umugoroba. Ni mu gihe uyu mumama muri kubona hano mu muhanda uryamye muri kaburimbo, ni umumama kubera yuko twebwe nk'abanyamakuru twari duhari. Ni mu gihe uyu mumama yarajyanye ibiryo kwa muganga, ubwo yari afite umurwayi kwa muganga nibwo yakoraga impanuka ahita apfa. No kuvuga ngo uyu mubyeyi yari ari kuri moto, imodoka iri mu bwoko bw'Idayihatsu ituruka hariya bahagaze muri zebra crossing, irabagonga irabakururana paka ibibagejeje ku mugezi wa Nyabarongo. Ikibakururana ni mu gihe uyu mubyeyi yahise apfa nta gusamba, ndetse yapfuye urupfu rubi, kandi yapfuye ntiyigize ava amaraso yaviriyemo imbere. Ni mu gihe umubiri we wahise uhinduka urwirungu. Nta byinshi ndi buvuge, ariko mbere yuko mvuga no makuru, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Nimbere bwo bwa mbere ugeze kuri numero wa Kidasamura TV Rwanda, munyarwanda kora subscribe nimba ukunda amakuru tubagezaho cyangwa ubwitange tuba twagize kugira ngo tubagezeho amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Impamvu ngiye kubakorera ino manuka so kugira ngo mubashe guhahamuka cyangwa mwumve mugize ubwoba. Impamvu mbakoreye iyi nkuru cyangwa ngiye kubakorera ino nkuru no kugira ngo mwige isomo, ndetse bijye bibabera isomo, mwirinde ibyago bitaraba. Ariko nuno muntu biragoranye rwose. Urupfu yapfuye ni urupfu rutunguranye, mu masegonda makenya umuntu aba apfuye. Ni nko kuvuga ngo ntukiratane umubiri, buriya umubiri ni ubusa. Reka dukomeze rero hano. Ubu ngubu muhise mwibaza ngo iyi mpanuka yabereye, niyo mpamvu nanjye ndi hano noneho kugira ngo mbibabwire. Mwibuke yuko iki ni icyegeranyo nakoze kugira ngo mbere yuko mbabwira ino nkuru yuko byagenze, mu kanya ndibuze kwirambura ku Kidasamura TV Rwanda, ni ukugira ngo mbabwire restaurant zano zaje zimeze gute, byagenze bite. Ndagaruka mu kanya rero mpita mbaramburira ino nkuru, ariko reka mbabwire ahantu turi neza. Umuntu uzi mu Bugesera hano ku kiraro cya Nyabarongo, no kuvuga ngo Gicukiro na Nyabarongo, kwino mihanda mishyashya, ndi kuvuga kwino mihanda igenderwamo mu byerekezo byombi nk'uko mubibona. Ahangaha rero ni mu Bugesera, ni mu Bugesera. Ni ukuvuga ngo ni hano. Reka mbarangire neza kugira ngo mubyumve, kubera ko n'ubundi nkuru ndaza kuyikora mu kanya. Ubu ntago ndi gukora inkuru, ndimo ndashaka kubabwira ibikubiye mu amakuru ngiye gukora. Ni ukuvuga ngo iyi mpanuka yabereye ahantu hitwa Gicukiro umanuka werekera mu Bugesera. No kuvuga ngo impanuka yabereye neza hano ku kiraro cya Nyabarongo, aho imodoka iheruka gushya ejo bundi. Nkuko mubizi, ndashaka kubabwira ese iyi mpanuka byagenze bite kugira ngo ibe byabereye he. Ese abaturage bari hano bari kuvuga kuki? Kuvuga ngo hano hari abaturage barenga 5 twaganirije, amavideo turaza kuyashyiraho. No kuvuga ngo uyu muntu yapfuye yarajyanye ibiryo kwa muganga, aho byababaje abantu benshi. No kuvuga ngo ngewe nari ngiye mu Bugesera hari ya kariyeri, umumama yarampamagaye ambwira yuko bari kumusohora mu nzu ubwo umugabo we yapfuye. Ariko noneho umugore akaba bari kumusohora mu nzu, akaba yamamagaye ngo nze mushakire ubutabera. Nibwo kugera hano mpita nkubitana n'iyi mpanuka. Gusa byabaye bitunguranye akanya nkako guhumbya, gusa nanjye nahise ngenda ntabarira ku gihe. Nkuko mubibona hano ndaza kubereka bimwe na bimwe cyangwa ibimenyetso bimwe na bimwe. Nanjye ubu ngubu nambaye ijiri, ndimo hano ndimo ndafasha bano bantu kugira ngo babashe kugira ute gukora inshingano zabo nkuko bikwiye. No kuvuga ngo ambulance yasanze mpari, ambulance yagize mpari. Niba muri kumbona kuri rasedo hirya ngira ngo nambaye ijiri, murahita mumbona. Nanjye nahise nkora ubutabazi bw'ibanze. Ni mu gihe rero uyu mumama bashaka kumukura mu muhanda. Murabizi ko ambulance ntago zijya zitwara imirambo. Nyuma rero bashaka kumukura mu muhanda, ariko umumotari we bari kumwitaho kugira ngo ataza kugira ikibazo agira we. Muganga ari kumwitaho ku rundi ruhande, nabyo ndaza kubibereka. Rero iyi mpanuka rero yabaye mu masaha ashyira saa 10 za nimugoroba. Ngira ngo nabibabwiye uburyo ki byagenze, ndetse no kuvuga ngo iyi modoka iri mu bwoko bwa Dayihatsu niyo yabagonze. Gusa umushoferi yahise acika aburirwa irengero. No kuvuga ngo yahise yirukanka akizwa n'amaguru nyuma yo kumva ngo uwa mbere arapfuye. Ubundi bwo we yirukansa ko bose bapfuye, ariko rwose yahise yirukanka aracika. Ubu ngubu yacitse, yaburiwe irengero, ariko arimo arashakishwa. mu gihe rero iyi modoka iri mu bwoko bw'Idayihatsu ubu ngubu iri ku iside yo hepfo, nayo ndaza kuyibereka ahantu iherereye. Nibwo yaje kugonga uyu mumama ahita apfa. Ese muri kwibaza ngo nabwe n'iki nimba ari umumama? Iyi mpanuka yahabaye mpari nirimo babwira yuko nari ngiye i Bugesera hari ya kariyeri, aho umumama yarampamagaye ashaka ubutabera. Umugabo we yarapfuye ariko barimo bamusohora mu nzu, ampamagara rero ngo njye kumushakira ubutabera. Aya makuru nyanyuze kuri televiziyo no ku masheni yacu, birangira rero mpuye n'ino mpanuka.
ubwo sinakabaye ngiye aho nari ngiye, ndaza ntabarira mu gihe. Nkuko mubibona rero gufotora gukamera hano ntabwo biba byemewe. Ubundi gukamera bino ni umunyamakuru wabigize umwuga niwo byemererwa kubikamera. Niyo mpamvu nanjye nabikameye kugira ngo mbibereke. Gusa ibi bintu ntabwo mba nabikoze kugira ngo mugire ubwoba, mba nabikoze kugira ngo bibabere isomo. Okay, reka tugaruke ku ruhande rwa motari. Murabona ahantu motari aryamye niho nashaka kuberekera. Motari we nta kintu cya danje yabaye, ariko yakomeretse. Mbabwiza ukuri, yakomerekeyemo imbere kubera ko reba ari kumwe na muganga nyine arimo aramwitaho. Muganga arimo aramubaza ngo urimo urababara he, akamubwira ko ari kubabara mu gatuza. Namwe ngira ngo muri kubireba ngo n'amaboko ni iki. Ni ukuvuga ngo motari we nta bigoye cyane bihari. Ni ukuvuga ngo bahise bashakisha ku buryo bamuhereza ubutabazi bw'ibanze, bahise bamukubita ubutabazi bw'ibanze rwose. Motari arimo aravurwa, ariko abanyarwandakazi nongere mbabwire kino kintu kugira ngo mujye mucyumva kandi munakimenye. Nimujye mugenda mu muhanda mujye muba focus, amaso yanyu muyahange imbere, nimukajye murangara cyangwa ngo mwiratane umubiri. Buriya umubiri ni ubusa. Ongere babwire kino kintu, umubiri ni ubusa. Ariko nyuma yuko ngiye kubakorera inkuru, ibi ngibi byo gira ngo banze mbabwire, ubu ngubu ngiye gukora inkuru irambuye. Ibi ngiye kubibanza mbibabwire impamvu mbanje kunyuzaho kino kigeranyo kugira ngo mucyumve, no kugira ngo mbereke yuko uburyo muzajya mwitwara mu muhanda, ndetse ibibazo nk'ibi ngibi ntibikabahangayikishe. Nimba umuntu yapfuye nyine yapfuye, so rero ntibikirirwa bibahangayikisha ngo bibacire isheni kumva nyine. Ariko nyine biba ari ibintu twakakwiye kurira tukagira gute. Ariko so ngiye mbashe kwihanganisha umuryango wabuze umwana wabo. Ndumva ari umwana wabo nawe n'abana biwe nabo ndabihanganisha koko babuze umubyeyi wabo. Ariko na n'ubu ngubu ntago haraboneka ese uyu mugore. So kambereka hano muri kumva nano ko nambaye ijiri. Ni ngende mwa bino bibazo rero ngende kubikemura cyangwa ngende gufasha. Ndagira ngo mbereke nanjye ubwitangiye kugira ngo aya makuru mba nafashe. Buramba nanjye mba nitanze. Muri kumva nano ko nambaye ijiri hano kuri ambulance. Mba ngira ngo nyine nkurura amakuru neza fresh. Urabona ko nambaye ijiri y'akazi. Hangaha akora abanyamakuru babigize umwuga. Rero niho narindi muri kumbona hano. Ntabwo nongera kwiyereka. Mwambonye buri mutambonye mwasibye. Rero ikintu kindi ngiye kubasaba, kora subscribe kuno muyobora Kidasamura TV Rwanda. Namwe murabona ko tuba twitanze tukabagezaho ibintu byose mu gihugu cy'u Rwanda. No kuvuga ngo ibi bintu mba mbagejejeho mba ngira ngo mwige isomo. Ndetse nge rero reka nze nkora inkuru mu kanya. Kora subscribe nze nkora inkuru, reka nze duhure mu kiganiro gikurikira. Ni impanuka nyirambure, mbabwire n'abapfuye, mbabwire impumeko, mbabwire ese iyo modoka nta wundi muntu yagonze, mbabwire nyine n'ibindi bigiye bitandukanye. Ese umuryango wiwe wavuze iki, ese abaturage bari hano babivuzeho iki, ese ababibonye babonye byagenze bite. Niyo mpamvu rero ndi hano kugira ngo mbibaramburire. Murakoze cyane rero, Imana ibarinde ibahe ubuzima buzira umuze. Nimba ubwo bwa mbere ugeze ko nomero ya Kidasamura TV Rwanda, munyarwandakazi, mubwire ngo kora subscribe ni inkunga yawe ikomeye cyane.